Pamiarsa Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte nguduhang mangdene penerima dana hibah daerah sida ngawigunayang dana inucap ini bece anutin uger-uger sane memargi. Inde inucap katugasang oleh Bupati ritat kala nyuk serahang dana hibah daerah sepisanan ngelingga tanganin naskah perjanjian hibah daerah utawi NPHD ring ajeng samian bage krame. Bupati Sedana Arte Taler nguduhang majeng para penerima dana hibah mangdana nenten kimut mataken indik kawigunan dana wantuan inucap. Mangda kawentenan dana punika sayuakti kawigunayang majeng krame. Pemkap Bangli ngicanin dana hibah daerah majeng Yayasan Masjid Agung Bangli. Dana hibah karya Taur Agung, ngentek linggih ngusabe desa lan padudusan Agung Pura Dalem Tenggaling, Pura Bale Agung, Desa Adat Kaulan, Desa Jehem, Kelot, Kecamatan Tembuku. Asa punika talar Pemkap Bangli talar ngicanin dana hibah karya mengungkah ngentek linggih pura parahyangan dalam desa adat sulahan susut miwah dana hibah fasilitas upacara karya mupuk pedagingan ngentek linggih miwah pedudusan agung baru penataran Pande Taman Bali Bangli. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat IGD Edi Hartawan ngewedarang kawentenan dana hibah daerah sanika icanin punika wantah mata tujuan nyokong parekrama adat tur agama ring suang-suang Banjar. Dadia yayasan sane kaapteang sidang limbakang tur ngelestariang tradisi adat budaya ring sejeroning ngawatuang karahayuan ring trihita karana. Dayu Swasrina Bali Pos nguningayang.